Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Bunani Happy TV, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri mu bice bitandukanye by'isi, yaba hano mu Rwanda, ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'i Burayi, muri Aziya, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi yose. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Reka nshimire wowe ukomeje gukora subscribe kuri Bunani Happy TV, nshimire wowe ukomeje kureba ibiganiro tunyuzaho, nshimire wowe ukomeje gukora like ndetse unasharinga ibiganiro tubagezaho ku bandi. Iyo ni inkunga itagereranywa. Twihuse rero kuri uyu mwanya tugiye kuganira ku myitwarire y'amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza mu mikino ya UEFA Champions League. Ku munsi w'ejo nibwo twamenye amakipe 8 agomba gukina imikino ya ¼ ari nabwo amakipe 4 yo mu gihugu cy'Ubwongereza yasezererwaga muri 6 yari yageze muri ¼ Amakipe rero 4 yo mu Bwongereza yasezerewe mu masaha 28 mu mikino ya ¼ cya UEFA Champions League, bituma benshi bibaza ikihishe inyuma y'iri sezererwa cyangwa se umusaruro mubi kuri aya makipe yo muri shampiyona ikomeye ikundwa na benshi, dore ko hashize igihe Premier League yarigaruriye imitima y'abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi, ku buryo usanga igihe cyose amaso baba bayahanze televiziyo mu gihe habaye imikino, ndetse unasanga muri Premier League ariho hari amakipe afite abafana benshi. Ibi binatuma benshi mu bakunzi ndetse n'abasesenguzi bashimangira ko Premier League ariyo shampiyona ya mbere ku isi kugeza kuri ubu ngubu. Gusa muri uyu mwaka amakipe yo mu Bwongereza agera kuri 6 ariyo Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham ndetse na Newcastle yari yabashije kwitwara neza, arenga ijonjora ry'ibanze muri UEFA Champions League agera muri ¼ yemwe benshi banatekerezaga ko yanaharenga. Gusa muri ayo makipe 2 gusa ariyo Arsenal na Liverpool iyo yabashije kujya muri ¼ naho andi 4 arasezererwa, ari nabwo bwa mbere amakipe 4 yo mu gihugu kimwe asezerewe icyarimwe kuri uru rwego. Aya makipe akaba yanasezerewe nabi cyane kuko yose yinjijwe ibitego bigera muri 28 yose uko arane muri imikino ya ¼ So ubu rero tugiye kuganira tunasesengure turebere hamwe impamvu y'isezererwa ryihuse ry'amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza byihuse. Icyambere nuko biterwa n'imiterere mishya y'iri rushanwa, aho rero iri rushanwa ryahinduriwe uburyo ryakinwaga, bigatuma rero ikipe iyo ari yo yose ishobora kwisanga yatomboye igihangange. Duhereye ku ikipe ya Manchester City, yisanze yatomboye ikipe y'igihanganye ku isi, ikipe y'irushanwa rya Champions League ariyo kipe yitwa Real de Madrid. Iyi kipe rero yitwa Real de Madrid ifite ibikombe 15 bya UEFA Champions League. Ni ikipe nubwo itari ihagaze neza muri shampiyona ndetse yari imaze iminsi itwara neza, inabura kizigenza Kylian Mbappe ntago byayibujije gusezerera ikipe ya Manchester City iyowe na Pep Guardiola, nawe watwaye UEFA Champions League ari mu ikipe ya FC Barcelona, ari no mu ikipe ya Manchester City, ariko akaba yasezerewe atsinzwe ibitego 5-1 mu mikino 2 yombi. Siko benshi babitekereza kuko umukino ubanza ikipe ya Real yari yabatsinze ibitego 3-0 kuri Santiago Bernabeu, hanyuma umukino kwishyura Real Madrid batsindira mu rugo ibitego 2-1. Manchester City rero ahangaha ikaba yisanze yatomboye ikipe y'igihangange. Siyo gusa kubera ko ikipe ya Chelsea nayo ni imwe mu makipe meza mu gihugu cy'Ubwongereza, nayo inafite UEFA Champions League, yisanze nayo yatomboye nabi. Yatomboye nabi gute? Kuko yatomboye ikipe yitwa Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa, ari nayo ifite igikombe cya UEFA Champions League cy'umwaka ushize. Ni ikipe ifite umukinnyi wa mbere ku isi wanabonye Ballon d'Or ariwe bita Ousmane Dembele. Ibi rero byaje gutuma Chelsea nayo isezererwa itsinzwa akayabo k'ibitego 8-2 mu mikino 2 yombi, ibintu abantu batatekerezaga.
Newcastle rero niyo yari itahiwe. Iyi kipe rero yo iracyari nshya mu irushanwa, yisanze yatomboye ikipe ya FC Barcelona. Mbibutsa ko FC Barcelona ifite ibikombe 5 bya UEFA Champions League. Byumvikana rero ko ari ikipe ifite palmarès nini, iyowe n'abakinnyi bafite technique nyinshi cyane, umupira mwinshi cyane ku kirenge. Biza kurangira rero ikipe ya Newcastle akagozi kagudutse, nayo yari ibitego 8-3 mu mikino ibiri yombi. Byumvikana ko rero aya makipe mu gihugu cy'Ubwongereza atatomboye neza. Nta gitunguranye ikipe ya Tottenham nayo isezererwa n'ikipe ifite ubunararibonye muri rushanwa, ariyo kipe yitwa Atletico do Madrid ku bitego 7-5 mu mikino ibiri. Byumvikana rero ko impamvu ya mbere yo gusezerwa kwose kwa aya makipe mu gihugu cy'Ubwongereza ari gutombora nabi, bakisanga batomboye amakipe y'ibigugu bitewe n'imiterere y'irushanwa. Impamvu ya kabiri abasesenguzi benshi ku mugabane w'Uburayi, yaba bakorera ibinyamakuru bigiye bikomeye, BBC, Sky Sport, Super Sport, CNN ndetse n'abandi, bagiye bagaruka kuba amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza afite imikino myinshi, bityo abakinnyi bakaba bafite umunaniro ndetse akagenda ahura n'imvune nyinshi. Ibi bikaba ari kimwe mu bitumye aya makipe mu Bwongereza asezererwa kare. Abatoza b'amakipe yo mu Bwongereza muri Premier League bamaze igihe kinini binubira umubare munini w'imikino n'ikiruhuko gike abakinnyi bahabwa. Nubwo kurangiza mu makipe 8 ya mbere mu gice cya shampiyona cya UEFA Champions League byatumaga birinda imikino ya kamarampaka cyangwa se yo bita playoff, ntibyagize icyo bihindura cyane ku munaniro, kuko gahunda y'imikino yari isanzwe yuzuye cyane. Nyuma rero gusezererwa mu marushanwa y'I Burayi, umutoza wa Chelsea witwa Liam Rossenior we yavuze ko ikipe ye yari inaniwe cyane, kuko yari imaze gukina imikino irenga 100 mu mezi 18 nta kiruhuko, bitewe n'amarushanwa yo mu gihugu ndetse n'ayo mpuzamahanga. Siwe gusa, kuko uwitwa Pep Guardiola nawe utoza ikipe ya Man City nawe akunze kunenga imikino, yayise akaga ku bakinnyi ndetse anahagarika imyitozo mbere y'umukino wo kwishyura na Real Madrid kugira ngo abakinnyi baruhuke. Naho Jurgen Klopp nawe akaba yarigeze kubivuga, avuga ko abakinnyi mu Bwongereza bakina imikino myinshi, bityo bigatuma iyo bageze muri Champions League bibagora cyane. Nk'ubu mu mikino 44 Tottenham imaze gukina muri sezo, yagizemo imvune 33, mu gihe ikipe ya Arsenal mu mikino 49 yagizemo imvune 33, naho Chelsea imikino 48 yagizemo imvune 31, Newcastle mu mikino 50 heruka gukina yagizemo imvune 28, naho Man City mu mikino 48 yisanga ifite imvune 23, mu gihe Liverpool mu mikino 46 iheruka yagizemo imvune 23. Ikindi abasesenguzi bagiye bagarukaho ni uburyo irushanwa rya Premier League rikomeye kandi risaba ingufu. Premier League akenshi ifatwa nk'irushanwa rikomeye kandi ririmo guhangana cyane kurusha andi marushanwa y'I Burayi, kandi n'imibare igenda ibigaragaza. Dukurikije urutonde rwa Opta cyangwa se ubusesenguzi bwa Opta, ikipe yitwa Burnley kuri ubu iri ku mwanya wa nyuma mu gihugu cy'Ubwongereza, irusha imbaraga amakipe 9 yo muri La Liga n'andi 11 yo muri Serie A. Ibi bisobanura ko amakipe akomeye ku mugabane w'I Burayi ashobora gushyira imbaraga nyinshi muri UEFA Champions League, kuko imikino mu gihugu iwabo iba itagoye cyane. Amakipe yo mu zindi shampiyona ashobora kuruhutsa abakinnyi b'ingenzi mu gihe bitegura imikino ya UEFA Champions League, ariko mu gihugu cy'Ubwongereza ntabwo bishoboka, kuba ko amakipe yose n'ikipe ya nyuma ishobora kuza ikagutsinda cyangwa se ikagutwara igikombe. Twarabibonye muri shampiyona y'Ubwongereza ubwo Arsenal yakinaga n'ikipe ya Wolves, bikarangira banganyije, bikarangira Wolves inganyije n'ikipe ya Liverpool. So byumvikana ko mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe yari yose ishobora kuzakura amanota bitandukanye no mu gihugu cy'Ubufaransa, mu gihugu cy'Ubudage, mu gihugu cy'Ubutaliyani ndetse na Espagne. So ikindi abasesenguzi rero bagiye bagarukaho gikiri gutuma cyangwa se gitumye amakipe y'Ubwongereza ane yose asohoka hakiri kare, ni impinduka mu mikinire ya Premier League, nayo bavuga ko ari imwe mu mpamvu zituma
atitwara neza muri Champions League. Muri uyu mwaka hagaragaye impinduka igaragara mu mikino ya Premier League, amakipe ava ku mukino ushingiye mu kugumana umupira cyangwa se icyo bita possession, guhererekanya neza no kubaka umukino uryoheye ijisho, ahitamo gukina umukino wihuta kandi utaziguye, ibyo bita direct play, ndetse hiyongeraho ibyo kubakira umukino ku mipira y'imiterekano, ibyo bakunda kwita set pieces. Yango mwagiye munabyumva ko bavuga ko Arsenal ari ikipe ya set pieces, ndetse n'amakosa y'inyongera bimwe bita kunaga bikavamo ibitego. Ibi bisobanura ko amakipe yo mu Bwongereza ari gusubira inyuma mu buryo bw'imikinire, agashyira imbere imbaraga z'umubiri kurusha technique, bityo bikagabanya uburyo bwo gutsinda cyangwa se fewer attacking solution, ntabone uko yitwara neza mu guhangana n'amakipe afite technique iri hejuru, ndetse akabura ubunararibonye bwo guhagarika abakinnyi bafite ubuhanga bwo kugumana umupira. Ngizi zimwe mu mpamvu zitumye amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza asohoka muri UEFA Champions League muri kimwe cy'umunani uko arane. Hakaba hasigayemo Arsenal na Liverpool. Ese yo azagera hehe? Ni ukubitega amaso. Hanyuma gahunda y'imikino ya kimwe cya kane iteganyijwe hagati ya tariki 7 na tariki 8 z'ukwezi kwa kane, ubwo Real Madrid izabikina n'ikipe ya Bayern Munich ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane. Hanyuma Sporting Lisbon ikazaba yakira ikipe ya Arsenal tariki 7 ukwezi kwa kane 2026. Iyi mikino yose izaba ku isaha 3, mu gihe ikipe ya FC Barcelona izakira Atletico Madrid ku itariki 8 isaha 3, naho Paris Saint-Germain yakira ikipe ya Liverpool ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane 2026. Ngibi rero ibyo benshi bibazaga ku myitwarire cyangwa se kugusezererwa kwihuse kw'amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza muri UEFA Champions League. Bwari ubusesenguzi twabagezagaho, tubasaba gukomeza kudushyigikira, yaba mu gukora subscribe, yaba gukora like cyangwa se gusharinga inkuru tugenda tubagezaho, bityo dukomeze tugende dusangira ibyiza, mukomeze kugira ibihe byiza.